Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze yemwe reka mbasoye ngo mubanze mutega amatwi mwumva amakuru azindutse vugwa amakuru akomeje kugenda agaragara hano mu karere k'ibiyaga bigari hanyuma mubone kujya muri gahunda zanyu. Muri aya makuru uraza kunyemera nkubwire ko imasisi ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryongeye kwigarurira ibice bigiye bitandukanye byiganjemwo ibyari bimaze iminsi byarafashwe n'umutwe wa 23 guhera mu kwezi kwa 11 umwaka ushize 2025. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yaje kugaragaramo n'ibitero by'indege karabutaka, ibitero byongeye gusiga mu kangaratete umutwe wa 23 nkuko societe civile yo muri Basisi ibivuga, ndetse n'abaturage n'ibindi bitangazamakuru bikomeye cyane byiganjemwo ibikorera ndetse bikanakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari impunzi ziganjemwo iz'abarundi zisanzwe zibarizwa no ku butaka bwa Kongo zibarizwa muri za Fizi hano muri Kivu y'Amajyepfo zikomeje gutakamba ndetse no gusaba yuko zakwimurirwa mu bindi bice bigiye bitandukanye byiganjemwo ibirimo umutekano, nyuma yuko zivuga ko zikomeje guterwa ubwoba mu buryo budasanzwe, zikavuga yuko zifuza yuko rero zakwimurirwa mu bice bitekanye. Ibi nibyo zisaba HCR ndetse n'indi miryango igiye itandukanye isanzwe yita cyangwa sigaranira uburenganzira bwa muntu. Hanyuma ndaza kugaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane avugwa no mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi hakomeje kuvugwa byinshi muri iki gitondo. Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikiye ndetse bakomeje kubana natwe, ndabaramukije kandi bifurije kugira ibihe byiza. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda subscribe kugira ngo ubashe kugenda udukurikira, ube nimero ya mbere muzajya bumva ndetse banakanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Munyemerere rero turebere hamwe amakuru yihuta cyane, amakuru agezweho, amakuru cyane cyane yibanda ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa cyane cyane muri aya makuru nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda atugera rero muri kano kanya, akomeje kugenda agaruka n'ubundi ku bigendanye n'imirwano iremereye cyane, imirwano ikomeje kugenda ihindura isura. Biravuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'abazarendo bamaze kugenda bigarurira cyangwa se bamaze kwisubiza by'umwihariko ndetse no kugenzura igice cyo muri Katoyi ni mu karere ka Masisi cyangwa se muri teritwari ya Masisi, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yaje kugenda ibahanganisha yo kwirukana ingabo za M23 zari zimaze igihe zimaze kwigarurira igisagara cya Katoyi kandi cyari cyarafashwe n'ingabo nk'uko amakuru atugera bivuga za M23 kuva mu kwezi kwa 11. Izo ntambara kandi zabandanyije no mu turere tuhegereye nka Ufamando, Matanda ndetse n'ahitwa Nyamaboko mu bumanuko bw'igisagara cya Katoyi. Hakaba kandi harafashwe mpiri by'umwihariko abarwanyi bagera kuri 28 ndetse n'ibigwanisho byinshi. Mu mashusho yamaze kugenda ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga n'amashusho yongeye kwerekana umutwe wa 23 by'umwihariko utakaza ibikoresho bya gisirikare, ndetse binavugwa yuko hari abasirikare benshi bamaze kugenda bafatwa mpiri cyangwa se bafatwa amatekwa. Societe civile ivuga yuko ku munsi w'ejo habaye imirwano iremereye cyane, imirwano iyongeye guhanganisha ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa 23, ndetse banavuga ko muri aka karere hari ibitero byagaragaye byiganjemwo ibitero bikomeje kugenda bigaragaramo indege z'intambara zitagira abapilote cyangwa se abaderevo, ibikomeje gutuma ndetse n'ibikomeje kugenda bitera impungenge ku mutekano w'abaturage. Societe civile ivuga yuko imirwano yabaye yaje guhitana abasirikare ku mpande zombi, ariko umutwe wa 23 watakaje abasirikare benshi. Bavuze ko kandi ibi bitero byagizwemo uruhare n'ingabo z'abarundi, aho ingabo z'abarundi zikomeje kugaragaza cyane cyane imbaraga zidasanzwe mu bigendanye no kugarukana amahoro n'ituze ndetse n'umutekano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Reka nkomereze kuri iyi nkuru ivuga yuko hari impunzi z'abarundi by'umwihariko zikomeje kugenda zihura n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Impunzi z'abarundi rero b'abatutsi zo mu nkambi ya Mulongwe zisaba ko rero zakuzokunguruzwa cyangwa se zajyanwa ahandi by'umwihariko ku mvu z'umutekano kubera iterabwoba bakomeje kugenda bashyirwaho nk'uko amakuru atugera bivuga n'abo mu bwoko bw'abazarendo.
Gitega nk'uko amakuru tugera bivuga ku itariki ya mbere 2026 impunzi z'abarundi zo mu bwoko bw'abatutsi zicumbitse mu nkambi ya Mulongwe nk'uko amakuru tugeraho abivuga zikomeje gusaba yuko zakwimurwa. Hano imurongwe ni muri teritwari ya Fizi ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ziratabaza HCR ndetse n'indi miryango igitandukanye isanzwe irengera ubuzima bw'impunzi cyangwa se agateka kazina muntu kugira ngo zimurwe zijyanwe mu bice rero birimo umutekano. Zemeza ko rero zibayeho ziterwa ubwoba n'abazarendo mu gihe akarere by'umwihariko karangwamo indyane ndetse n'amajambo abiba urwango nk'uko amakuru tugera bivuga. Kuko byashikirijwe na menshi mu masoko yavuganye na SOS Medias Burundi, bamwe mu mpunzi baba barigeze rero by'umwihariko gufatwa n'abazarendo baca barungikwa mu gisagara cya Baraka. Abandi bavuga ko by'umwihariko batacyubahuka gusohoka inkambi kujya ku masoko cyangwa mu mirima kubwo bwo kwitiranywa rero n'imigwi yitwaje ibirwanisho nka M23 canke Red Tabara. Bivuga yuko kandi abazarendo bakomeza gushinza impunzi yuko zaba zikorana n'umutwe wa 23 cyangwa se Red Tabara, imitwe isanzwe by'umwihariko bivugwa yuko by'umwihariko yabikorana n'umutwe wa 23 mu gihe abazarendo basanzwe bakorana n'ingabo z'abarundi ibikomeje guteza umutekano muke. Mu cyumweru gishize rero bane mu bacu barafashwe baca barungikwa Ibaraka kugira ngo bari kugwe. Abazarendo by'umwihariko basabye umumiliyoni w'amafaranga y'amanyekongo kuri umwe hafi n'amadolari 400, bitwaza ko rero twoba turimwo abagwanyi ba M23 cyangwa se abo muri Red Tabara, kandi M23 iri ku birometero birenga 120 uvuye mu nkambi yacu. Niko rero byavuzwe n'umwe rero muri izo mpunzi. Baraka rero hari ikicaro gishasha cy'igisirikare inyuma yo gutakaza Uvira, ndetse ahangaha Ibaraka hariyo batayo zigera muri 2 z'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Ibaraka rero ni igisagara by'umwihariko kiri ku birometero hafi 100 mu bumanuko bwa Uvira. Ubu ngubu niho hakoraniye rero abasirikare bakuru batari rero bake baba mu bazarendo hamwe rero n'indongozi za FIDC ndetse nk'uko bigaragara n'ingabo z'u Burundi. Ibyo byabaye nyuma y'iko kandi Uvira yari maze kugerwamo n'abarwanyi ba M23 hari mu ijoro ryo ku itariki 9 rishira ku itariki 10 mu kwezi kwa 12 2025 ubwo ni mu mwaka ushize. Kuva icyo gihe kandi impunzi z'abatutsi zo muri Mulongwe zivuga ko zama zikorera ziraterwa ubwoba zagirizwa gukorana n'imitwe n'imigwi yitwaje ibirwanisho iri mu buseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kumva z'uko rero ziri mu bwoko bw'abatutsi gusa niko babitangaza. Twama duterwa ubwoba buri manywa umwanya wose, turashobora kwicwa, abazarendo bari hose, niko rero bivugwa n'umwe mu mpunzi. Ibiriko biraba mu karere birateye impungenge n'amakenga mu gihe umutekano wa mutosikara cyangwa se uzamba ku rugero rudasanzwe, aho bamwe bakomeza gusaba ndetse no kuvuga yuko iyi ntambara ikomeje kugenda ihindura isura. Ibyo byose ariko kandi biriko biraba birafitanye isano n'indyane ziri mu karere zirangwa n'intambara zirutavana ko ziri mu buseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru tugira bivuga, Kinshasa ikunze kumvikana yagiriza Kigali gufasha umuhari wa M23 mu gihe u Rwanda ruhakana ibyo ngibyo cyangwa se ibyo rwagirizwa, ahubwo narwo rero rukagiriza RDC ndetse n'u Burundi gufasha FDLR, umugwi w'abanyarwanda. Bamwe muri bo rero by'umwihariko bakaba by'umwihariko baragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Muri icyo cyuka cyo guterana kandi amajambo mu karere, imigwi y'abazarendo icuditse n'igisirikare cya Kongo irafise uruhara rukomakomeye cyane ku rubuga rw'indwano, ariko kandi ikaba yaragirijwe kwica abasivile cyane ababonwa ko boba rero basa na mu bwoko bw'abaroberi bahanganye. M23 ngo rero by'umwihariko yarinjiye mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirongowe na Colonel Nanga yahoze arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujererwa amatora muri Congo Seni. Ikaba kandi ibandanya ibikorwa bya gisirikare mu kwigarurira uburere muri Sud Kivu, bigatuma indyane z'amoko ziyongera hamwe n'umutekano muke mu bice bigenzurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko bigaragara.
amajambo abiburwango ndetse n'umutekano muke biguma rero byongera ku rugero rudasanzwe. Iterabwoba rikorerwa impunzi z'abarundi b'abatutsi bo muri Murongwe kandi ntirisigaza abatutsi b'abanyekongo. Haraheze iminsi myinshi cyane abatowe indongozi za politiki hamwe n'abegereye ubutegetsi baragwije cyane cyane amajambo y'urwango gushika aho rero abahamagarira kwica abatutsi ndetse n'abavuga ikinyarwanda kubera intambara bahanganyemo n'umutwe wa M23. Umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi yari yamirije cyangwa se yaramaganye ku mugaragaro ayo majambo, ariko ku rubuga by'umwihariko impunzi zivuga ko atacyahindutse ku bigendanye n'umutekano. Mu mpera z'icyumweru gishize rero umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge Bamusa yarabogojwe mu mabanga yiwe kimwe n'umwe rero mu ndongozi za radio za televiziyo y'igihugu. Uwa mbere yagirijwe rero kuvuga amajambo y'urwango ku bakenyezi b'abatutsi, uwundi we by'umwihariko nuko yemeye ko ayo majambo aca kumbonesha kure by'umwihariko kubwa amasoko yizewe kumbonesha kure y'igihugu. Gusaba bikomakomeye cyane rero kwimurirwa ahandi. Ese byo bizofasha iki? Ese birozo kwemerwa ahize impunzi zikomeje kugenda zitakamba? Impunzi zo muri Murongwe kandi zivuga ko zatabaje igihe kinini cyane seneri, ariko kandi ntizaronka inyishu. Ati nituronka imfashanyo ikwiye ijyanye n'ifungurwa kugira ngo turebe ko twasohoka inkambi tukajya kurima, ariko ubu ngubu by'umwihariko ntidushobora kubikora kubera ibibazo by'umutekano muke cyane, kubera iterabwoba. Kuguma rero ngaha ni nko rero kwemera gupfa, niko rero basigura. Izo mpunzi zisaba HCR ndetse na leta ya Kongo ko bafatakanyije n'ingabo ziri Ibaraka gufasha byihuta kwimurirwa rero mu kindi kibanza kirimo rero umutekano. Kubw'amasoko mubaba rero muri icyo gice hamwe rero n'abategetsi, inkambi ya Murongwe iri muri teritwari ya Fizi irimwe impunzi zirenga ibihumbi 150 by'abarundi nk'uko amakuru tugeraho abivuga. Ibi byose kandi birakomeje gutera umwuka mubi ndetse n'ibindi bibazo bikomakomeye cyane bikomeje kugenda hagaragara ibibazo bikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeje kugenda tugeraho akaba akomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko izi ntambara zikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane. Izi ntambara kandi zabaye muri Masisi zije ziyongera ku zindi zabaye ku munsi w'ejo hano mu nkengero za Uvira, aho nanone ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu bitero byayobowe n'ingabo z'abarundi zo kwa Ntarushatsi bongeye guhangana n'umutwe wa M23. Ibyongeye gutera impungenge ndetse n'intugunda ku rugero rudasanzwe. Bashimira mwese bakomeje kudukurikira ndetse bakomeje kubana natwe. Dusubira mu masaha imbere turebera hamwe ibitero by'indege karundura byongeye kugaragara mu karere ka Masisi ku munsi w'ejo, ibyaje gutuma MONUSCO nayo igira ikivuga. Ndagaruka kandi ku magambo yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye wagoroye imvugo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se umushikiranganji w'imigenderanire ndetse n'andi makungu, wavuze yuko Qatar irimwo kwica ibikubiye mu masezerano ya Washington DC ndetse n'andi masezerano akomeje kugenda sinywa. Mwese mbifurije gukomeza kugubwa neza, impagarike n'ubugingo, amagara mazima, amafufu ndetse n'amafaranga bibafubike.